Yes. Aha. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Ase muroberio bweri tukuria rero Jumaine ngia ekera tugenderete aiga mdogo mdogo basemania magana abiri atatu ase TV ya Kisii Hot TV. Kiabutukire jidaika isano na ibere, in fact chiatakiri isano na isatu ase chinsa isatu chiabona magoroba. Tigantebe mbuya mono ase amashabiki aito korwa chingongo inya chiense aba mugenderete rero omujadala gore fire. Leo tuko fire. Keep sharing the video. Abasacha moche ga rero mwetete WhatsApp group ya gatomoraiga, so they are tempting me to chat, but then tenda suke simiga lindelio togendera na manganande tubwate WhatsApp group ya Kisii Hot TV mangana robo ni gagara makomu noje Samuel ya Elizabeth na babe Helen baba Kalista batonga chitaya. Yes, chitariki sana nemo mutinyo 10 2020 akara magwate bya abana bayirana back to school on Monday 12th. Yes, back to school form 4 abana ba grade 4 bayirana school basome nechi candidate cha class 9 go back to school elinde musome mukora matemo kakatari yande ataiga amangana ndetaga na mangawa tigantebe mbuya mono asibali mwabere mugonsabera likubandi ambeka inse ku Thursday last week andira era buyego, but I'm really trying. Na and that corona is just a normal common cold. We go on I'm here powerfully and sound tima tuko sige songi kinkero powerfully and sound. Manyete igasongo gia chitene nduti biya mono bali magenda tugutubwata tume message no as a comment section elindelio tumenya kogendera kaka nalenga ali Nairobi asakuru kwa Lang'ata tuikaransite igasegete tuikaransite abasacha abakusii tuikaransite abantu baneiga tukuna gwake siasa tukuna gusibige ito mdogo mdogo asa yesu tuarenge
kweli njale ngoro pool njale ngo pool ya kuogelea gitukirite iga tukamanya korora abanyaruka gite batatu barenge usina. I think one was a Luya and another one alikuwa Mkamba bakukwana niliyogire iguru bakutebanga yani nyore chance nyuo mugusi no musacho mugusi ndagoke sana. That was their conversation. Yani she was protesting agukwana niliyogire gutebanga yani nyasaye kurinchira nyasansi seni nyuo mukisi. I'll be omuntu the proudest woman on earth. Bono mujadara tubwate rero research yagotebanga abasacha abagusi they make the best husbands. I don't know you research yagoteba Kisii men they make the best husbands. Tarino nya research yoka enko igunde skali buna abasacha abagusi bakugamba bujya kera bariro kuma bwobori. Oino ro mujadara wakiruchi kure group rero bana chitete abasacha nchuga abagusi chitete hapa. Keep sharing onye kuri Facebook, keep sharing this video, keep sharing. So timanye tiaye birengerera bya ombiribi tigango toratwara experience ky'abantu baria banyomera n'abasacha abagusi experience ky'abongere kieke abasacha abagusi ebanjite kurinda chifamily kyabo korengana ne research kagatari nche nakwana ebanjite kurinda abana babo banjite kurinda abakungu babo eyo research yoteba nekikabira kine nabo kigotebanga abasacha abagusi n'abantu banjite chifamily kyabo abantu bakwirukorera chifamily abantu bakubuka mambi bagenda emirimo abantu bakubuka mambi bagenda chikonda abantu bakubuka mambi bagenda kurgira chifamily tinkomanya kaka abo n'abantu bakugamba bono rero tutagete ko proof gigaiga experience ky'abana abagusi bayito banyomire n'abasacha abagusi. Do you believe, are you convinced inga abasacha abagusi they make the best husbands? Kai omanyete tikambatebi tikambatebi esiri umusacha omugusi ole nomo upstairs umusacha omugusi oiboire kagusi karatire half cast umusacha ole nomo oiboire kagusi na atinda buna aratinde oikanyore family ya yasekare tari njerate bakaka abantu bagoteba kikabera kinde kigoteba yotenga umusacha omugusi na bali chwade oikarengereri ainyorenga nabwate family yani ebara abantu bare caring to their families abantu watu wanajituma yani abantu banjite gwikarakari kurgira iki family cyabo kende. I don't know ini murante birara igase studio tokwanere ngane yitumanye lakini rinde bamanya gotebanga bamanya goteba iga nchibona no bisinko bibiro n'ekikabira kiri kigutogamba story yekera bari ko yaka bari goteba iga bari goteba abasacha abagusiye barabaya bakurira chifamily cyabo buya bakorinda chifamily cyabo buya lakini omogosere akugwa kabaka gwato muchuruno. So how true is this? Yani they are good but rende babwa tobororo omogosere nabago chuata nabago kubutori kimanyeti twange experience kino I see we okay never to you Miri, you've dated a Kisii boy, you've dated a Kisii guy. What is your experience?
omogosera ona bagokurambura chinyimbo agwake sawa agokong'onte kweli kweli agogwaka my friend nabo tokogamba isikari bono abasubati aba ebare kona kogamba mbamanyete gose nabagusitore bono ntwe toikaranse tokona waka estory tombeti yani tombeti bagoteba ng'a omosacha omogusi iga are omuya karire obokima bwa obori egari iga akoyeta chigetiro na amafuta kweli kweli lakini omogosere agogwata chimbaru. They take care of their husbands. They take care of their wives. Timanyeti bagateba ng'a osubati yagateba yani are gotebia osubati bande agateba ng'a yani Nyasaye gwanjanywa omukisi Nyasaye gwanjanywa omukisi yani nkoiriria ata yani ndagoke yani nywa muno omosacha omogusi yani ndaira ndagenda ekanisa nsasima ewiki engima. I don't know. Ata omosacha omogusi recommendations bare korwa omosacha omogusi one anchete korigeria abana bae omosacha omogusi once amaete korenda omokungu omosacha omogusi once iga amanyete korenda efamily omosacha omogusi karire obokima bwa obori na erongori iga akogenda egari egetiro oyebeke speed 130 140 mpaka 180 otira amatobe emigotira obegwa tigamba eringi noche abantu bachakire ga protesting join us via this link. You can join us via this link live. I'm giving you the link shortly. Ngata munda explain na moko kamba isikari basacha. Tumezo sa basacha busimba ntegerera tabona. Bona iga. Kana soma ji comment chira. Ali ngaiwo ngana masako. Okay. Ngateba karuno bumaene tali bulimo. Anet Maroko niko ndani kabisa kama kawaida. Jennifer Kirubo awadanga first comment if you agree gonga like. Skid Boy watching live. Lawrence Brazuka absolutely true. Susan Muramugo not really kaka. Sam they are like wheelbarrows. Evans Okengo 100% true. Ndio wasacha bawe atoki. Una wasacha bawe atoki ka. Ndio mnava kata 100% true. Au. Haya. Abakungu ngoja bara babarusie skin baka mukumi. They are coming live here. Baba chwe ya ndo baba ni arule mpaka mutame kurwa. Lingi ngana rand. Moche ga musinyu gwetetea. Nseke baka ndale nzenga ndikoradeni. Afarene niko ndani kama kawaida. Elizabeth Isabuke tundi werere buyamono studio kaka buyamono. Rosi Ndege tundi kuno kamera. Asante sana. Keep sharing the video on your call Facebook. Make sure you share this video, please. Make sure you share this video. All right. Oyataba watching live from Homa Bay Cold Springs Hotel. Nera Evans Okeng. Evans lero ntegete mwetete gaika. Kai hane tiero chire mate gaiga sabantu baitaba bakuru bichinsu mata iga batabirenga. That is a character of a Luo man. No. Kisii man, we are the best. I tell you. Try Kisii man. You won't regret. Abane wita baba teba igo. Makono morao kweli kabisa. Okay, Maureen Carey. But wengi ni pombe tu. Ai kaka mimi sikunywi pombe. Aya. Vanessa niko ndani kaka, unasema ukweli. Haya. Maureen Carey hapo nimekataa.
Ruth Mahirura tuned in from Masimba. Kisii men are the finest. Oh my goodness. Jennifer Keru, elingi please. Elingi ngo bande. Abasaja bagusire arongonia rumore rangi mbaka makamukumi kake. Obe mbakwane Kiswahili muigwe bantu bande bayo. Vanis Keru, obe mbamaiti mana yo mukungu kerabano. Ayibo. Mbamaiti gasi yo mukungu. Moko nyora abana na kulinda. They are mean. Au. Haya. Jennifer, I would love to give my testimony. Nakupatia link. Venli Kemari, kwanza niulize, Safaricom imewatumia namba mnatumia abroad ama? Nataka kuelewa. Sijakuelewa. Velin T Kemari, sijaelewa swali lako vizuri. Safaricom imewatumia namba mnatumia abroad ama? Sijakuelewa vizuri. Okay, sijakuelewa vizuri. Divina Mairura, nimekataa, wanasumbua mabibi. Obe baba. Yani tiango tebi umusaje musika abwatire ichagachaga ikorokoro libekire diesel ngetiro kikere kanene gagusi tiango ndarengere ngetiro kikere kanene gagusi umuntu anginyori ngetiro kikere kanene gagusi speed number 180 akogenda akominyo kiri ikorokoro kweli. Velman Kemari, wapi Veni no ale Geti Ombongi, Senator, how are you? Naikire. Veni unatafutwa. Sabeti, umeanza kutafutwa hapa. Margaret Nyang'au. Enyewe Kisii men, they are rude, but in a way tutadu. Ndio mtatuambia. Omwane Del Monte. Kurwa mange saba following. Igetiro kia manga gahiruguru. Watching from Manama City. Manama City ene liye kuse. Esta mwakubia. True mesema ukweli. Niko ndani hapo nimekubali. Kisii men are the best. Oh my God. Hallelujah. Wacha nisianze kuzungumza kwa ndimi. Oigaranya, most of them are hard workers. James Nyamuto of Kilikori C. Natumuna basacha bagwetogi. Mata bonariri. Nimeingia kana kiao. Abasacha bagusina abaya. Ekero bayirete buya number 1. Barimo protesting abasacha bagusina ababe inumo kubacanda. Musacho mugusita tageti umurame, musacho mugusita tageti umwenenere. Kero umuyirete buya is the best. Saja mugusita tageti umutonyera. Na mata bonaria goteba. Haya. Divina Mahirura, wanajua mambo ya bed, kwingine wajui. Ndio maana wanatafutwa na makabila. Haya. FDR niko ndani. Samuel Gichana. Tingagere TP. Samuel baba. Rebecca Brown following from here Saudi Arabia. Asante. Anet Maroko. Manama City ni Bahrain. Namba ya kutumia mpesa abroad ni nara utete kututumia chivese. Wallahi, kuna mtu hapa anataka kututumia pesa. Wacha nikupe namba. Kuna mtu ni pesa anataka kututumia huyu ama ni nini? Unatuma via wave, unaweza tuma na wave. Walipata zote tumera chivese kwa abroad. You can by the way, tikanda ule tangazo kaka. Pole, nimbataka kuba kanyerere go kangere gusira lakini ndende munyabiro. Tikanda ule tangazo ndaraba ilingi. Kaka Sungura, studio ya Correre live ga abantu bari batenine behind studio yiga bagwakane internet bagwakane software but hii software tunakujia live tunalipia. It's a kind of a TV. Hii software inalipiwa per month. Internet tunalipia per month. Alafu we are purchasing studio instruments.
target yaito ere 380,000. So far twarezire 160,000 igora boko minus balance oigunga chibasire nga tutigareti around 220 something thousand tutigareti tukure kuri igoba nonye gutagete gututumire getoro please esimi noera simu ya mpesa niko nayo hapa. Simu ya mpesa iko hapa, so ukituma pesa yako ninaitangaza hapa immediately. Enamba yo gutuma chibese. If you want to support us nabo tutumire ribu chiri bubere 10,000 100,000 puna nyasara agusesenie. Enamba ya studio gere 07, namba ya mpesa 07 00 16 94 44 07 00 16 94 44 07 00 16 94 44 iyo nere namba yo gututumire gitoro kiao, na ukituma we will announce live kutoka hapa kwamba umetutumia pesa zako for transparency. Okay, onye gutatu gututumire gitoro please, we will appreciate. So namba ya mpesa nere ngonya guetere nsabu 0700 16 94 44. Jina ya mpesa ni Roger Sigichana Inche, the director Kisii Hot TV. Tigamba link togenda somo jadara. Link ndio hiyo. Elingi hiyo togende ase omujadara. Akoranga velmen K. Velmen T kemari ate getatu tumere niboga timaiti. Uburi namba ya mpesa ya broad akoranga ate getatu tumere nibo, lakini rende koranga na hawa ate birangere nibo tumere nibo tiango trara. Namba ya mpesa nere you can use wave. Wave nere the easiest. You send. Okay. Esther Maikuba following from Saudi Arabia. Kisii men mambo yote. Ronald Oboni, most of Kisii men are good, but ukimwonyesha madharau utakipata. Kuna shida moja wengi wanayo, nikija kwa show nita expound. Okay, yaani I mean gari kuendesha wachuki, but huwa wajui kutayarisha hiyo gari. Haya kaka bado na akule awara ngongora mugara nasegira bakari kubangwa yararira wa haya elinki ya yes comment. Kujeni tuongee, come and let's have this conversation. Kisii men are the best husbands. Do you agree? Yes or no? If you agree, give us your reasons. If you don't agree, give us your reasons why you don't agree. Keruborosi ya kamera yako ranje. Kerubo, your camera is off. Please tengeneza kamera yako. Aya. Okay. Ngo tusabira. Tiga bishop bara tusabira ya rora bodire kuwesho. Kerubo tengeneza kamera yako. Kerush tengeneza kamera yako. Omo piso apunga mukunde kane. Wairire? Hakyo mukunde kane. Ngai konyore. Wairire buya. Na entamete wa studio. Wakoirire? Haiga tuli buya. Amakuba makera kire nengo nakuboka tuli. Ntwagotebeti riogo. Teonya go complain naye. Ya amatunda mbugata iga mange bo. Niko na matunda hapa mingi sana. Na guleta matunda mangi sana. Haya, na matunda marora. Saumu ngaliere. Saumu iko. Tangawizi. Kaki wasechi. Anyway,
Tosabe, let's pray. We are happy you are back. We missed Thank you. you. We missed you so much. But I you are missed back. you people too. I missed you people too. Thank you so much. Let's pray. Our Heavenly Father, we come on to you this moment, Lord. We thank you, we glorify your name, Father. As we are going to start our discussion, may you be with us. Help us till we finish. For this is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hi, kemuntu nyabuto rosiange camera yao. Your camera is off. Timetese network guchanda abantu rero. I don't know why people wasumbua sana. Mary Kerubo watching from Saudia, karibu sana. Anet protest yango gocha ige studio karati kama ngana comments protesting gocha studio abantu bakokanyite. Okay, ayo mukundikana abantu bagoteba nga basacha busi mambo piat, mambo mazuri. They make the best husbands. Do you agree? Wah. Irorera ngeri umeteke irorere nkwane yingate make what? The best Lakini husbands. irore. The best husband materials. In terms of best husbands, in terms of Generally, nkwane. general. Oh, kona basacha baito abagusi. Tere to ukwanera abagusi, not another tribe. Kisii man. Egento kioka geko bakaisi kone mistari. They don't know how to convince ladies. Omusacha omugusi asara gogotebi ngwetore gochia ngwete nchwate kemo. Bono gaki bakukumina noyo nere. What? Adi? Oh, negento geko bagweri nengeli. Mama etikoruta ngeli. Naende bono bakoruteke gusi. Gaki bono gaki nche no bagochibeitera. Egento kero kinko ba maxi. Chuma ya doshi mbare mbele. Chuma ya doshi yoka. But vitu zingine no. I can't agree. I cannot. Yes. Chuma ya doshi hiyo nimewapea max. Lakini ya vitu vinde Kisii men no. Kwanza kwa ngeli. Babwana tabaegerigu. Basomigu. Yani baone ngeli na rogo chikori nyomba. Bati ngakyo montara ko approach ne ritukori tangani akumere totebe mpara akumere. Yani takuta inchira. No, let me tell you, kaka. Engeri na rogo chikori nyomba. Noroche nonyane nyangi kero bagokori we nyangi. Pasta bori ako ba machiko. Tisa cheri nyanderu ndiriko inyora gento pasta akoritebi. Tiko chipia tanta na bia kwana manganaye. Kisii men mistari hawajui ku maintain wanawake. Ninga nyata basacha baso studio begerere. Bamet ku maintain eba tete bari barosi bari town wakabo wife chiabo bakatigete mugondo bako batenga genda na iri sa mugondo yende konda. Tigabamanya ku maintain abaswati. Fani sinora sene toikirega engeri nero mokanda mwari nyomba tebyangorera. Yakobwatinga kume. Engeri nero mokobega rikomorie. No, we must look all ways round. Engeri ekoerera para. Bono omonto amanyete amanye engeri gicha amanyete korende family mochando kioro. Yani engeri gose para ekoerera. Aya kaka tigankobori. Nonde nyomba. Kwarura sokoru. Aye kerubo ningo taito gochi nyomba muinoga irumuga. Gochore gosenso kengen. Mochando kiora. Ningichi. Mochando kiora. Hey, koikon sweet talk yo manya go kenyora. Yente kenkeri kyabo sa. Koiko ge sweet talk yo manya go kenyora. Yani paka nyira mbere. ratiga.
Iwa Oite une konu. Oite une konu oso. Chombe ngakanetene chiaki. ¿Qué dada? Kira ki. Yani ingeri kiapo chombe ngakanetene chiaki. Ekero wakanete chombe. Chombe echi wakanete nengeri wakanete gochiseito. Inengeri wakanete. Enagore vanisi mbuyore karakire tenda boli vanisi. Vanisi engeri nero mokoria. Tori kuli ngeli lakini akwa stenda kwa ni karis. Aki. Mbuye baba. Nakorigiri. Nakorigibnesh. Yani bunesiringi. Pake gasrale kwa nara ati nara minyoka ngengo yokona kondigi sigoro. Ga. Yes, karibu. Nso muchadara. Nga nengeri toko ntori ko ingeri lakini ngobwatiere. Kwa projo monto kwa rorire. Sisi teba akigente kabosa. Tokuru ase kwa ruyo ko gocha ka ndengi ngaf. Nchwango gocha. Mbobe. Otawa mogeni. Tukoliare. Jeni yose na suma bonere ganete tobe kama gutachiere. Obe kenyanya chiere. Imanya wanza. Yo kete tama. Wano kogorera maguta ukagorune chianga ukagorira ukarosi gwetuki bono una getia rosti tuki ga ukarosi gukire gento yani iho ai mabuta kiotagete Iga abogo no muntu narora yego sine amafuta mo suguma mo nyanya mo ki aginda matio karanga kwarori toko ndega liko beka kudobe ige tungo getara yo beke chinyanya kwarori the same way togo changa ki fanis correct ogo sweet talk mbole ngiri tukoli ale ngaki gocha buno isranse togo siko changa na sende buna feelings chiko na wakoraki feelings chigocha alafu ngila no muchadara sacha baita bagusimba ali babi kora no emetu emiomopa ramana mo kunguiga mbamaiti kuba ko ruseti para baka wikinyomba eba mate ngai ba no igete hasta yogochi ngina ale bono to korera ngio gonkorera kaka go ndokosi ongorere yange ngiya omine buya ibito kora kwarorire ongisane kina njengi kuna mukanyare lakini abasacha baita bagusibu na bareka nana bakungo banga bagusiyo nyana bagingerete toki na loko basmart ya mboso monta amata banga bakongera sengenjo yobororo kwarorire ono bishop bunare gambo bare mukunde kana bono bunare gambo bare Eh 254 anyole chisaruni gai kuna taiti bono kwanyara kwa rusiro sono mweske soko mwesko kwanya yetego sinitoki akaminire buya riri alenge sobo kwa mwikinyomba kuna basacha bagusiba kale kwanyara gosonya sono mwana from there bono tuko mwana ya kwenda saluni sabosa bakabere wamago se 500 try go sempre tsoko go senko minwa okomena ndizi naye unere mukale kuro gose ndizi ngike kororekana banana wakana tisa osomine bikundo abanga okonyara omonto akogingira ase eng'encho yobororo kwarorire naba akonyara omonto omusiba twingirete abange mono
ako ingire seng'encho yoborora seng'encho ako sabe besoe webesite isaini barorire abu na emo asaba gusia basacha baito batatage Wabo. expense chindo ko mwachi nyinge tabwene barorire alafu masacha mugusina bako mate Boba irerete kwanza. Waire bya Frangi. Boba irerete. wairire bia Mugende. Frangi waire bya tole. Omujadara mubwata numbu yasa na nywanjire. Yes. Nda soko bek live. Abangonya gotema iga omujadara mubwata rero numuyasana. Ekero tugukwanira igoro y'abasacha gusaba subati bagusi nigo tugukwanira omusubati sacho gusi ninki abasacha gosomukungu atire koleta semesa nto baso gukwanira omuntu oyomo omusacha omukungu ego sinenyoma gosene relationship tugukwanira acha goso muiseke no mumura mbabwate gento ini common bakoreta amo bagamba gusekera ikire bagotabana nganto korete gento bono tutete kubeka gitanda mwe to goso gitanda yabwika morosi obrosi umwana wikabere egento kende ndabatebi abantu batabana Kisii are so stingy. I don't know goseneke maene nche no mogusi niwira gusi nkarera rugusi se itegere bo bazitumbe timanye tina ngaki abagusiba tokarebo tinkomanyikera nje n'umusaja tingonyara gwekwanira egento ndatebya abasfati egento ndatebya abamura baminto bategererete abamura ase shuri tukoria rero omusubati enchiro koiro mugaka naye nabagukwira bo omocha ni omoire gose ndelina gochaka kumuminyoki ari nyomba gokomorora kwamorora nikiuga ekiogoto kwarora musacha uri tagocha kwa masikani muno musubati w'enyumba egento kero kinda abasorore niki ebinto mbire abasubati baminto gusaba gusiba minto bakwenda beba ekero kwabeira ase relationship no musacha egento nkire tutakire gutwara egento getanga nikiro monta amanye na nkiakoreta semesa ase relationship eyo gose nkiakoreta semesa ase nyome eyo ebinto muna matumishi y'omusubati gose n'amaguta kugura ebinto biri bakobekekera omutinyu ikire korosie tukibuya eyune chukumu y'omusacha eitagura ase relationship gose murase enyomo eine chukumu y'omusacha musacha wensi natakire ko make sure na mokaye obeire omusubati kwarire gose omuisho ko yakwega obati tutige konya gotonera abasubati barosi gwishiko tumanya gochaka kubaira libagatokorosia abantu bali tubwate ntwabanyene tinkonyara gokorosia yesare gose nkorosia naboko minto gose nkorosia ekerubo minto onye tubwate amasikani gochachi asinde omusache egento tagete onga masikani onga masikani ale 100% pationga masikani muno musacha onga nonye timbuga tinguru tinkonyara kugwaka lakini none bukuye goteba amasikani gucha somo gakogo negento kire number 1 amasikani gucha somo muroko bwate goso gokorera njirene negento kire number 1 barorire abasubati baminto bagusi egento baguchibeba ekero kwanyomira omusubati kwa muikiri nyomba igako genda obugana nyomba eyu muri abasacha babere amasikani enda abutuka tuteba nike maene nganga mungange amasikani gakwenda abutuka egento ntete ko batera asubati baminto nindo cha batatu kerire enyo y'omusose umusacha uri okubwate kose umusacha okonyomire haki chianganjiro takire kubeka at least komoro kina naye n'omusubati wasinyombere ko make sure n'umusacha oyo tari ko isiko omaite mogo cha mwate abana nka n'abasacha barero natubeke njira turabeke ebakogenda isiko natwisibi turisibi ebakogenda isiko na utukoraki ebakwenda barara isiko
okombekere yanga muno musubo omunyagitari okugenda kwarukia omwana eyanga ebe ngurumba kanse manya container nimba kokashiko Aye Frank tegerera Tío Frank yakuwa nakore. Ya karate na rubobe. Frank nago so time. Beke Ka Frank time wakore. Yes Frank. Koira niliole. Yes. Asinini. Beke yanga ekoro kia kerongo kurigiriri ikorore nyonga yawe buya ogunjuka buya okomeki kintu kiane kia kora kia chaka kwaka none kira rongi kunya ding wante nkoro yani beke yanga kidako beke yanga muno muntu kwarukia abana babura kidako beke yanga kwa mpareta likunu nkurinde igoro tweka nyomba ya ngogwe sokera ibo nande nche bwika toli naye bwika nyomba my container tingenda kuri kishiko ndo asemeza abantu babere abantu bali asinyo abantu bakomenyana kwaroliwe onye togo so anyomba ga ikorari rumonye tubwata abana kakyonya kwagenda gwesi ebanguse bule tenko bekiriri iberi ebanguse buya matari nonye turigiribera ntitwese tola bono komanye container niribera kombekera kinyonga go nibera kitokuri barorire tovugo so abolere tigakurara ni yanga kwamanya konyoro muise kerago so nyomba pugu orarire ni yanga yaime bono ngutabataba yange libo ngutabataba maria nenga yali nande bono ngutaka container busha kayanga nte to goteri abasike bami bagusi nte bomo gusi nte to ko bateriga tigana mangana ya mubwate nte kete mobe yingibirira yo munguso nari tora nyome to banyome nomba bire batatu nje munande igati nkonyara gusunyuko gendi abasike batatatu wani sasa ubutuko lakini to kombekere yanga muno musubati okugenda kwarukia abana omunyagitari ose no monasi okereri omaye gocha gonte binangaki nabona no musubati peke yanga okongatura kiti mbekera akarobere kawo gatokeza nkaroche engonkero yani kandi kongereki nyegonke peke yange ko nari nje ndakomana ukuru kwa ndakere mbere umuntu Frank waetaniri. Karista hata abanga kabasa tari ati eba usi juma ado shokena kina jindu kuchaka ukwana chitabichimbe tari bonge tari mutala mukinge tari bonge Haya, Frank. Haya, Frank ya maswali nara. Kwenye wajiro motaro ime. Haya. Okay. Please, motara bolia maswali. Tianda areta abali osoro gara kwana. Abel, long time. How are you? Unmute your mic, please. Beyande karibu. Beyande njenda abakwani amakwani mwensi y'amasabuki TV. Biya tole. Kende ngeyanda menta abundo china umumuro yakora magano siba nanda so kwan nanjenya na tobiri. Nenyi kama pongeza anyway. Nero ana so yego. Okay. Agi diama tabira mwenye gwene rasid na ora diana asanda ora mwana
mliokuwa ketega. Asante, tumeshukuru sana. Thank you. Haya, Judy timbu yole. Mbiya ndo nyamore wi. Mbiya tole. Haya. Nengi ngote banga. Tadi once. Obno bako. Ekiagera. Tigando mugwekano. Konyora bantu mbare nonya. Okay, tute for example nje mtonche penyara like nona bana mtu bakoranga nje mbwati chibesa bako nchesera like ninkora kendi gyons kwanya no momroma ne no nywomire ako tute bego senche ngomi street mukae ta gukwana kendi gyons kegera meto gukwana tindi gochiko mokonyi igo taribons abaga katika vetenenere I have a good example ikiagera my friend naronywa mbiri no mugusi asengenje umwisiko mwabare obwate chibesa like yanere etegemeo se family no musatu yakonya gochanda mukamu mroyo mwabo alafu ngo teyimuka kwa tenga yaya na uyu nabari go mutigi sometimes men stand for your rights tetea bibi yako hata umete na ba kora ligo sorry okore ligo staku muoma ni mutua sabana ba minonga motete lakini moko no nyambedo mote ya gari ngo bekwaringi no na gotete so do you agree nga basaja bagusi they make the best husbands? No, not all. Maybe 80%. Yeah, abandi they are not. Digere ya bari bakunywa maru na bagatenga kera bakunywa maru kunyora bara ki family cyabo. Abangi bakunywa maru bamanadiri bakonyora basani abangi bonuri babwati kibese benda banyu batinda sibagutinda gocho montago chatindete akogoterera guti. Ugo chaga bu anachikojore hapo. Itenga nero go montago tebatia a charity family yes. See what I cannot agree like that. Maybe 80%, but wengi babwanileta mafundisho. Yeah. Okay. Thank you. That is Judith. Judith, you're telling 80%. So 80% is a good number. It's not bad. We are not badly off, eh? Higher. Frank, you had good points. Lakini wewe ikagwa kurusi raini kwa minyoka kwa minchori kwa genda mato motaro. Unmute your mic. Unmute your microphone. Frank, unmute your mic. Your mic, you've muted your mic, Frank. Mic yao muted. Iko poa sasa? Ya baire. Sa egen tonate te ko basorora ne kem. Tonate te ko basorora ne kem. Igondo chena tura baise ke barenga baise mbara. Kaki December. Yansi obwato mwana. Baiseke. Kwaro abana baiseke. Nabasoro. Chengo sokande. Na murabe mo oire mochi kwarukia abana baiseke nabasoroire mokonyora omuntu kwarukia omwana omoiseke inje rigenda Facebook mondigi Jacob Frank inje mondi boti monte evi nabo nkomosoera mo basa kwarukia abana baiseke December yabere irange bono yankori tie bintebyo lakini negento kere against nerichi koria Kenya mo basa baiseke bono emaragobe. Wow, thank you. Okay. Veni antu bakuria si commenting igwachire ero. Thank God you are here. Your presence is very important. By the way, na abantu wiki bakondiga. Sikogotei bare bono na ubakuria si comment. Haya. Getingo kwandiribaga na mata bunari. Lakini vani si twamubuto rangira senge njo mugani uri gacha ne kirundo muno muruma twate batitura mwari bagara kwana. Vani si twakubuto rangira. Please proceed. N'abantu ba Facebook wanyamura
n'abantu ba Facebook wanya muri share video ngo baminyokinde bo wanya ko Facebook make sure video you share the video share group just ore na jiro Facebook share yote abantu ba YouTube wanya tora share video ukuri kanitore haya proceed tenale watebeiga kwanza zina Franki atebire ng'omuntu akubike yanga buno omuntu ogukigwaruki atebeiga godibendiere umuswati otwaro kwa kunyomire tabwati gasi ono matekero ntwati gasi naye ntegemerete igo bana toko provide gosanya na beso ngende ngure yanga I can be kerende yonsi eringo correct eringo nyara igo abungo dipendiere ngaki omusachi oyo ngaki abegete mukana paroli ongete bese ngaki kosete sebene demand jitinjo koraga se kwa nyoru mushara umongina yaye yanga chiriwe chibiri na yagenda chabuna correct noligie yanga ikweni every month kongore bese gando correct gando weche chiroligie yanga bano tori konga agusiba ito mbali koru igo ba bidimbe njerende yonsi nabongo chabuna musiku neni igo nabe ababona mbogarende igatire gesakasaka bora bokoreki bora boki igo abose Franki abwara na matebi ngaki kobeke yanga no musacho ora koleki ora agere kogero nyetimbo atigas koika ange onya ta konga ngakinda ngaingurusi yange ngiyambe konya ta konga kozi akonyara basibate ngete monto okoregas nabakonyara gwetenenera nabakonyara kwegorere yanga according buna korteki buna tagete igo abura se yanga erera ngakyo musache begete nani ngakyabegete mukae aboro no musacho omoku abeke chianga go chabu chintambe me orombo eyine gazigo musacha na magoso na somusa musacha naba gusiba ito namba basacha bange mostly bari batarasoka go town bari wancha bagusi basbat baba bakore gasi paroli mono bari batarasoka bari wancha basbat akore gasi abu namba isatu aba gusiba ito ebale min osono musibati osabe besa yesala go 500 by the end donke yora mino kia 500 nkoro yolele nitsora mino back to school rodi lakini omusacho yogo ikapara isekaro minete gose samba twist ya minete gose inki ote sasa mrembo ko smart buye bangaki oyago tebin smart yale omusacha naro behind smartness yo muiseko yo akacha bitaba kusi koba the best men kakia se chuma ya doshera na wanda tebembere best men cause na mbali abisika bange ba chikabira bachiri go chia saba gusi abandi bali chuma ya dosh mbuya bali ebintu binde birabi mana mo kungumba maiti pe maitenga kuba gasi kuba mukyo abana nere gasi ba maiti igoriyo wow, thank you. Okay. Tianda beka machiko masinini. Ekarogo jase show for men to weka vest. That's what we always say. For a man to weka vest, oveke shati kutubete kaka bune ya nento bete buyega ndio itakuwa vizuri. Yeah. Na ekarogo jalende kwara ekarogo kuana. Okay. Topic nabe go ikasi ke tonyo rwa slide ya kera kinirende to kominyoka kwa gando motoroime. Kwa range ro balance ngwana. Okay, thank you so much. Senator Mbiore. Mono. Karibu. Ono chinale kuchakiraga kusichianga. Una matarateba. Musibati no tware yange amo usibere. Sabusi yange amo erabe. Obeke biya ogo kimuga ku nebe emo na batiga ibere. Tari ngaras machibe chinyingo mago dress biya muga kata gitu. Karo tege ko bega chiange ani bono musacha go nyombo
Ugo lwa neringi na nkieke. Ago ikanyombo nyonga ne na nyomba. At least tema kora beka kayanga. Akayenga. Ago chana na rura kuminga kai. Musuko no na nyole tenjera na ro na nyomete. Mukungu no na nyomete. Na bata ni bata soka iskabu. Musacha ro musuko beka kayanga kaya uchaga como Gambia. Alafu nande kende abasibati sana. Nindi to ni na ora be kumuga ko abe no tai ngote bande abasacha abagusi. Yes, they can make good husbands and no. Ekubwa di percentage totebe nje ko ba 50-50. Hindi ko ba nga 70 no ko ba 50-50. Abasacha abagusi ko gambaro rabaya. Bakeigo nande barora abakeigo na barabuna barabupi mama akabana barage otebe ngawa onya abasacha bakari gatiga bachi babe abakungu nande sometimes seem so they very nagging to what expectation chire high aro stingy abasacha mbale stingy mbale abasacha bagusi ena mbere ngo bale stingy omuntu nene besa ko aiga ko bangira bakayani wakuminga wa yani bonta ko nene gutigara ibo stingy aron ko te aba basacha bagusi 90% ko mole stingy moraba ko mwese besa boso omuntu na rwebe toko gacha toko rama magenderero no familia yao wono kira ngire familia ko angaikanga na magenderero ekere nyumba Nuruche kire nyumba abantu bagogete bali biya. Nebona magendero ga automatic. Ono tu anga igete familia ega anga igete. Tugwati molembe nyumba. Magendero nga yuko chikonya kolera. Iko karago kimuka ori tanga lakini tali uko mogo kirende mona bakungu na ite tiga gutwara expectations tiri goro mono. Iko omusaza nande ko musaza akorege at least appreciate. Nero temire na kebegeke. Yo corro musacha ngana ko make your effort mo appreciate kina musacha busi ka ki motige ko stingy aro mueterreti ya o ma ko sacha baro ro ko musacha ya shopping ne ro kwenda kole kwa mungu tanya kora ne na bambesa ya utanya kunyukuna uma ko bon mungu nge ya chiko teoria bantu musacha nga njugo cyo yo mugusi nga basacha banaba Ikawa sacha kwara muka kabesa ga shopping na kabesa ga kini pocket money nero mwaba kungo basacha tiko bayi kwa musacha kwa muka pocket money kabesa ga keko pocket money ina nere go chiya go kole ali kwa soti ili oro chito kende kende pocket money nere ego soki gu eba coin na kike ngote benja basacha mwati ko ba overstingy akabesa ka yo kwa muka nga pocket money umetaba kungu maji tuka chewe sana ebe sana nere mukungu akajituta manyeti so ebe se tete bonyo go komoa ebe se ka inga kike to konyora mutabwa tikende pikwa nyora ya konyi yes alafu naanda basacha bagusi 50% ebanji techise mukungu na tia be abakuna bokoli ka ronto bwate metwe miyomo na ndentu anji to provoke basacha na ndentu bwate kene neke yani otete ko ira ne no basacho ya ukwana nayo tete ukwana so abasacha tiga abasacha bugusi tiga batige kwende babwata mokale bwangu sana majority ntebe sabanti babwata ko kokole bwangu nande bale badangu mukungu jitatu mukungu kakane ngoli tete chombe cyane molete nyombo omogolete gombo mo wuchi mwakwana sometimes bali ba ukwana omukungu na chiabe mukao no maite na mumete ne no maite bunale ekero je dia atete ko provoke mono ai to ko soko kende ama belera ra kendo mangudan igo bono gawe samo kama tamu saja usina ndi tweli kere na ono nchina kikina ko baba nche point yani gere ngawa saja 50-50 umusacha ne environment yali kolende kaka nande baraba be yani umuntu natia bere kumogongo natia ayebere libu natia be kubiya mbali uchi baisanika ya ono nche nale gotebanga abasacha bagusimbara baya baranyo ma bantu
nandi bali balaba berende gaki edigeri na inurende mo tusarire rieta mono ngonga osacha usinji kwanza postinji no mwete mwedigere yana tigira bageri baga obustinjo nabunda manyiti imburovio akirende ngobo kwanera tore ayabon arere mbuyore ere network yano jembuye kale mbuyande nanganya korwiru umwe ngaundi kwara alina nango jikera maigoro karibu sana nakimole mambu yamole ndia tole nanje mbuyande mwara tro mochata rumia lakini ncha si side yani ngora basata mbali sitinji ekubwati ngakyo kumuhira umukungu umugondo nororo nakwete umugondo okurima oganya beka abantu mugondo ekonda ayukaransete agotebirosi none chabire none abantu mugondo turi korosi ching'ini otageta kugurire mugondo noro otageta kugurire paka echumbi abantu bande nabo basitinjire nje ngorora ng'ane mbuya bare ekogera naye nobwate omugondo abwo egeticha ngero nkio otaremera aye obeke chinyeni naye oire echiro ore none echinyanya oikaransete ng'areta akoretere paka echumbi okaransete akobekera abantu mugondo bareme bakuburugera bakachibando oikaransete oganyererete omugondo bwoka ekera agoeta akamugondo kari enda ngobeka egetungu ensemo chinyanya ensemo esuguma ebinto ebike orora konya omusacha ore tarora ng'a naye nobwate akiri akoe chibese paka echio okoenda kogora none ebinto binde echiro tago otiga ende nang'eni onaretiga ata kwa chibese kugura suguma esuguma eyo gochigosimekanga yokorusi aye baba ogochikoiba abasubati bari baetana ine abo mwa ensemo mbabwate suguma eri nyambande gaki mobori gaki mobori binto ntuntu tori kugora kuruchiro kwanza togosabana yani ando tikugora chintetere chiro chiomo miongongoni were chintetere chiro yani ng'atoma omusacha achikoye ebimeri korwa echiro nyasaye one nkonye tigetete abakungu kaba bang'aini otabatie omong'aini omusacha netakoba mong'aini chiakiagokonjera atanga manya chibese norote ari omogondo orio neiga nemete iga arie asataremirie ike gochioro bagongobekande risosa riane goika baka maate naende ndondi bogeka naende njigotira risosa eri rioka ngorosibunirenga siku ici risosa neri chinyeni nche timuna konang'erera chia omusacha chirecho atiang'e ng'ang'e echiakong'e neyanga ndachi kogora gose enyama nere etari kogora kwanza ndibweka njiroseti chia enyama erio ekero aroche nabwetwegete naye agokoa chibese oende komenterani lakini tari ng'oganyererete eche echinyeni nere echumbi nere aya ata abakungu tata naintu tiga twekara karingo ekero ire omogondo tagotiga omogondo orare baka gesona gabo rema goeta gabo nase atobu sana obeke chinyeni chiao okoenda nona ekwariera na omonto atagete ng'ang'a chibese nchikogura esuguma eye ekwama abwo gesona ase ogosiara nona amache ebinto binde abagaka tokobekerera ebinto bia oborimo iga abasubati ninto tobwenerete toikaranse ense ekero gwakorire ebio nse omusacha ogo agogwancha agokorere buna otagete akomina baka chituki echio otagete ekero aroche naye nomobwatiseti tari ng'osimeka chibando kwabongi chionsi pi kwaire echiro ng'a na chinsugu chikobeba gocha komoiyekera aragere enchara gegocha nino nambe eyemo gochigotonda tiga basari tata abakungu bagwetweka chibando bekara chibando chiamire akwire torora akogiramora akwirana gose nkana echiro chinswe gochi kogora chinswe na echinyama
enchara ke wote na rutanga ine chiro na mbeyamo kuchigotonda pako musacho uri nando kumina kichipande tata nane mutechinga nayo omukungu oyo tata akora chose anine nsu ale kwaleta ruonya ko sugenda rema chinyeni chenchi chinsu rema gesareke yando oni okore chinsu tako boko jibando kwete iga ukichiro kwete na choko tora mara 10 kwa mene ukichiro omanya koranga no go kimugako ngero rago kiwo ko ni bintu bubu be mura korera kende chibande chiche bwana tamugoro none ngombe mugokam njaba sa taba kusimbia bana neria kero munora muire na riara nekira babe tabauti asura ekigio gaigo na bonche ngotebe abasaje bonsi babweka ine mugusina mabera na musigisi okobwatinga kyukoiro mugako none tukina bago komina ko ore chianga chingi nare nero mukungu naye kuchibesa chikugora chianga ta kugora yaka ya maana ara gori bichanja bibiri bisana akunya kuchwata sa chibesa etu chibesa chinyingi amandasi montare chira kurita mandasi chemia akona kuri njera kogenda bigite bunime no bongia matoke chiro dara kunya kuragira ya tata ake pache tio ne kwarunga ngane bintu kitu kuchikogora genda ngogori bire tawe ke chiro re yanga ya siringi 5 hapa baba wange te kwari kuchikogoro sine chibando kwa chiri kwa kuri chianga chia 5 ene ndo kuri sinde chibesa kuchikogora ndi chibando muri kuchikogora alencha ramana ko patebigo basa chambali baba basa chana baya ne elimu nora baire kose muna mora yani mura igwana nyumba kai aingo chia semina mbarange libonsi obakwanere yani wakwanere chipoint chingi ai wa anyway veni gakiandu bagatebora kwana no gukwana guka ngoyo daite ngwana number 1 ngyo kumumanyira njire nji comment ndoja inere gasi yane actually batatu oyo magatanga gwacha veni aonge oyo ndotebanga veni baba gakikwana aya ande comment enda oyo nda mbona haya kwana bana karibu okwanire mbai weti okwanire nakwanire yari gukugenda gakifeni okwanire abaigure by the way tigangwana bona tari barabukwanira nje bintu byana ngukwana natete singenza abudimba kwanira bado nande no bakoire no mega banse kombete bite okay kiyo seke number 1 abasacha nabo babande bansi ngonyara barege ntu aya sawa abakiti abo mogoteba napa yabare okay tigamba 99% lakini 99% yewe namwa ikera kwanyora the right person anyu muntu uwo watakiro nyore tari abaino muko beterera kara kwanyora ni no muntu uwo watakiro nyora otherwise abacharuo ba mintu mbagweta abakisi tote abanyike kete ayibo ala number 1 by the way country wa ibiruose number 1 babwati kuna abakisi abo aya karista naye naringi kupinga pesa chabu kateba ati chuma dosha kimeti kosene kiwateba igabu ngo ba 70% abande mbaroro uraende neragire kebeso umuntu banda kwiribulije mudoboy dute tukwana chipa chimbe mbakana lakini mbaro batari kwinyari kaka tange getiro mwene kindi yonse agutira mbaro kaka atari kusikana nyine emita ya mara kwerinjira endagero ko maembe what ndagero kiata kire kuni aye feni oko momo chere kwani nonte ina nali machere kenyare mambi aldi ando machere tanyara tari machere tari no morugera mbaka gusino bukuma bwa padi no wateba mbaro ron zero work the way twanjira nego mbaro nyamwanya kubarra mbaro muji mbarore mbaro yani si
eke maene uko kuminga musibati omino muri naye nkikusianyalikana Oita aterere tu nyagitari arokerete. Wa nakumiri no tigana kwana by the way mbaro arafu atigangwa naba gusiba itorinde naba yabare igo natiganire rende naba yabare lakini abacharuo mbali number 1 korwa abakisii lakini tigangwa naba gusina ubonto nabutwali gukwanira aba yabare kero kwanyara no muntu oli oroyo ugo oliko kosinonye nebukwa gotebanga umuntu oli orusirie sare kero kwanyara n'omuntu orusirie sare bari sawa lakini enyorane n'omuntu ndi mukogosani nabunsire wake arafu number 2 abaiseke nintu tokogera abakusi abo mbakaba biya aseki kagokwana na inje nwandi obvious goigerio iria na libeli iguru kubwiriae na bara bumbateti igo mbateti bakwana ruguru abasacha bw'abagusi nje ebintu byabo ngazi tukunya mukwana biri batete egento kende barego bari stingy abo mura Laki kumumera nyumerindo gotematema kubeka emistari eria kubeka njira manyanga nero period gwetani ga brand mistari ndite muguchika umera no ani njere ndite yago chikaba nandi guse timiti ka romantic atebe kendo au bwana ego chikaba ne ketani stato nya kiota gete ani tali lakini ndende aba yabari rende nando icho kunyara n'umuntu yanateba nabagukorenda buya by the way nabagukorera kiri egento nande nabo napingana chinzo chinde namaga abarende mbiya magoteba twikara kari mbiya lakini kogwitana n'ikigazi chingomokotero uri nando gokomokotero chiri kuri gisi chibone ikigazi chinchigakio mutatu kunywa monye nwandigereretio nyakagochokorera gento eke chigakirastinga njitune mama namite yani gigange beterire njitogongori gasi okotiayo nabandi chikasi chinge lakini tali chionde inji kwembole ebiticha mpaka esi ngo rusinge niye guniga butingokota chikasi chiro chibato bwate sirende lakini nende mbiyo kote matayelise katikali koite lakini nende bana timaitingi nakwane nabe yabare nende okobwego nabe yabare lakini kochimogondo ino bali baminto yande mogondo sawa roshi bichambia lakini gakimorende mo kore gasi ninge mono okogota nanda gotike gabo agenda chikoruri agota arafu twe maintain into abakungu Waithu uyo musacha uyu garu isaku nonya ngwachite mugondo nonya twanchitigasita tebe turagota lakini omete nonya nogwisoka ngogera korogota gosoba omoke aru iga bwanyore nuwari iga bwobegete ngikerio turatebe mubuko bwetinga segenge ni ng'ombe segenge ni ng'ombe gari ndirio kwenye sio mete segenge ni ng'ombe isaidio nekwanda inse isaidio acha iguru ubegete geti-shati gia Jubilee tuko pamoja kagocha by the way nene chenda bachiko lakini acha kanyore ga bwire gete biyaiga no musacha uri aruga igata batinde tukuirorera nsawa nende by the way lakini acha kanyore nuwe begete sigati gochwa trenzali nanda basacha abwige ndukende ngobatebi bunote tomukungu ogabe by the way morosigo tiga kutaka berira ikakurugora amanyango gotagete iga ati amanyang'ere nakingoteba omusacha oyu tigakorwa spinatete tataka akorore ko for example totebe kobegete gose nerongi atanya kogotebia obeke tataka akorore kominete naye ogogoswanchete kobeka enywere yago shoti bono tanya kogotebia omine igo bono torochi mokwona tiga batebia abanto omosacha taimuka gotagete abe onye gotagete rimo nyomba nere atari nonya mbosa motebi amanya rende ekero kwaurukire iga nomwere lakini onye tori komotebia iga abunсiro abakungu toteme tonache omonwa sinini
abalenda kimeite kuru teteme alafu into kende abakungu teteme ku appreciate ngendo kirikwa screen teba asante by the way chiyo kumti asante mete nande mambi yako chimurenge ngingo kora moirere anda chikonde igusina asante teteme ko kora igo nainwa basacha bali mutari korete bo present korno ena kalio galeta gocha surprise yo muntu kurumeka yakwanza kutochera igo gocha no muntu tame kwachitanga cho kugusukira mbuli rukali naino ditori wote Hey, I deserve hata kalimaga gento gabu mukungu arwora manyengo musacha nagita lakini ko nara gose urugete bakenda gira nuru kunya gutesa n'abana ukumitiza kandi musacha kumbo kwache kugumuntu kale kokona kwasinyuza ngapi ati igona inu ramna muko ebeka balende mbiyamole tiganti kwana tingwana ngose mbiyamole lakini abajaruwe number 1 aino isinza muchini muko nyara mbiyamole nabali mukali ko nyara tigiye abanyagitali bakiba bereza muko ndamware Anyway, whatever style up. Most style up. Wow. Yes. Abasacha bagusi. Aye wegerete keroni ekebe. Ya, tadi yo mama. Eroro. Ya Wayahudi. Tigango boli. Yeah. Wengi tabara tekebe. Yeke yumogo tabo mo babere to mo bengi ara tabere tu nabandi. Ene keroni yakwanyorete ekebe kyo mama. Igo bona no komine tikataba. Igo bona mbale baro batakere ngo. Tari bonsi bari igo. Mbale bale stinji abo mama. Tari sibesa ngastu kukwira. Enjere yende ngastu kukwanira ga wiskari stateba. Okurundia gari getero kya mangesaba. Gati no nyine ke buge kunyara kaka. No muiro buge kata kunyara pi. Ai wege to mondo mo betata aho kurundi bako aye okone ebunde bugorti mesige getira tiga. Abula baba atari tata tiga. Ajo kwana nona saba chikabira. Nime tenaba bebe do anjen taba kusisana. Nime tenaba bebe kutukuru. Barora batari kunyara na ya batari kunyara bamunyoka bali abanyagitali baberese nikibata kire komenya beido no baiso gosana na tana no bakora chibu n'abantu bagoteba bamenye batike kuire ati sabo nande bamenya goteba guse bachayiri guse nikibara nano batamitike bagokora abagusita tabasikire basikire kenyorokera ase tata baka Nairobi ngo tukokwana ya tata bande umugusi aye tari kunyuma ache buango. Wah. Aye gerubo. Kimbuyore. Mbiyande. Abasaja abagusi nabo bara abasaja baya Kenya, in fact Africa nabo risachi goteba nonjera namagana yo. Jetindi wokana. Yeah, nje. For me, by the way, nje tindi whatever na ya sikiango because nje nanya go date outside Kisii. Correctly, nje I appreciate my fiance very much. And I want to tell him he's the best. By the way, I had okay. Nde whatever iga. Keren kwa nyole the right person. Yes. Mugoki na nere. It doesn't matter. Correct. Nje na ebintu binge nkworo kiwako ngoro kimisi chawaiona. So nje ebintu binge panda bot nao they are ni bariko gendi gali getiro bariko kwa kiango. For me, I think hiyo ni naona tu kudanganya because for me I'm just satisfied. Kiagera mono ntebi nati nchagote nkitoko temera abange mete uyo nati nisi wazuri none getiro mbali ko nyara kyangu don't try a lot jagote ma abange noyo kaba stand by korali ebintu bismaili korali. For me, I have dated my fiance now it's almost 6 years. And we are in good terms. By the way, I let down, I nifanyia anything funny. So
I think they are the best. Yeah, they are the best in terms umetekera umuntu akuunderstand it kwanza akuunderstand asorwete tiyakonya kwenda kwako nini go demand ebintu ebinene korwase kwenda se your partner na tuono teketa kukorera kende kintu gete ose kiango na konyora no niga bwase kera tari kugendie gali boronge ndiria bwate stress musa tari kugendi gali kera bwate stress kera stress tio konyora no nyene kwende chi break chirosete Bono hiyo si kitu ya kusema eti wale very weak. Bono monto alafu unalete umete kaka. Yes. Yango tena kera kwa soirie ngoro onye soirie karoti. Na ande mambi onye soirie toke ngonje. Tofauti nere koroka na ororo. Kabisa. Na bogo tene karoti ya so ete gaiga. Alafu ngonje gache so ikakale imono. Korali. So queremos tena tio basaka mbali ko gendi bwango tiga ko mnyokera nini ko isaneke kole so motubu omuntu na kingo isanika no mwanchu yone kere twanyora ninga itogwaka kaito ikera ngaito isanika kuru wararire tiga ko taka gotambo kaga iga kwa roma iga wacha kwa roma onya kugale kwanza mete vera no muntu yo mama ito inero kugisaniki Kwarati na atwaraga sinini lafu wins kaka ubwanjani na ubwete kerege na atwaraga sinini na mama itestari moko gachesera mpaka kaba mwisanike mwene kwarati so for me njeti ndeti gote atia basata bagu si bra for me they do their work very well. They are very caring and very responsible in my side. And very responsible. And again, to what they do most, they like. Mbata geto monto ore very funny. Monto ore ore very naki. Monto ore great naki. Monto ore very. Tiako and for example, monto tiako mo kiri rumo no kabo monto ore chap monto anyo ogo catch up very fast. That way you can stay with your fiancé, with your husband for long. Tiakobo monto secretive. Tiakobo monto, and tiakobo secret. Kaka mnande iga, mimi sinanga secret. Hata tukiachana maybe hiyo ndio itafanya tuachane. Mimi sinanga secret. Anajua tu Jennifer ABCD. Ara kobereka kekeru. Tiga lakini ndio nakwambia ani are nde very open nere bono konyona ande kero ko open gochi so monto paka lirie era ko bisete gento kuna kitu nimebarikiwa nacho ngo ikara kole kwendo on tell me what's going on in his life atara ante binje bie ko na sense so tiga to abantu tore yani tiga to changamke hii kitu ya kusema mbali konyara tiga gotema kero muntu ke ngurerio konyora ingitite nyago so andons chori ngitio nyene ndugi onye ne nduvie go so tiga so yuka ebe stand ebo onye ne kwende ensini ni go so na kimo konyeroka tiga USO yo kororo na na yo goisanika ngana ki endubi yane yaswa usenyaro nyansi yane yaswa igo kabisa igo babwaterero na bore tia mata Nkioroche oroche ratemerega igora aromere kuruga iga oche obetu kuruga iga nande tiga ngote na baiga nocho yego gutwara mpango wa kando oyo iga aku make sure na ogale iri kabisa elinde eli musacha ukagochiwa konyona tobaso ko ukende gionsi tobaso ku enjoy your marriage. Me I have testimonies. I am a blogger, so I have testimonies yogotebu these people wanapanuanga sana wanapanuanga sana so tigatubate bingana ki kerogo tenero monto yomo satisfaction nero kerogo go mnyokana gana singi yo koliki basi stingy utapata lakini utapanuliwa sawa sawa tiago ngine genteke elastic yes it's elastic but kaga uiko tumeke replicants umanya kuila na normal hata kuila na normal hiyo ni kuchimaliza kuchiletea ugonjwa. That's what women are using now. Umuntu agenda for example umuntu agenda so musacho mungao umugali musacho gochikumanya umete musacha yapaka amanya
pakama ino makungo yona na so iguna mosino musachi mungao uko chikobori makungo tena atikamyo kaba ngolege ndogete ngake ko somo sacho na usitikanya ko imole ndimu gojiora kwa nini bono ka ndimu gochinga boss maugonjwa yameanza so let's women be very careful but hizo cha na abagwere ndaba gusi mbaliko kora kwene baliko nyara sichwi ni tenenero yomo atanyare ti ocho tebi to mweliogo aye keru ahora se va a cuidar ndimu corone caro ati ni kuma ni varieta se corona Naje kingo cha nasiri class naje kingo cha nasiri na kingo cha nasiri Wah kwa hivyo bona kinawa tebangana ki ingore hiyo tige kunyo monto yomo kerugo naye naira ne by the way karena teranga mbaro batari kunyare gotari na teranga iga kwenda kuchiogenda kuchikwenda isuri yana litonyo atari kunyara no abantu mbaro batari kunyara kimo pyo ni numwanya korera lakini mbaro batari kunyara totally mbaro balinga gete tinda beti kyo batabana ati kusena abu mwenye na abu kusena momete no kumuturi tari abungu kwanera by the way ena teranga mbaro batari kunyara totally okay for me mate makovise rugake igo abaiboli mbawote tihaki sawa bona fen tigabona ngotebi igoyo ni pati yako ya kwanza ulipatana na mwenye achiwezi ama ulijaribu ukajaribu interview madam tani interview karena tinga tininje na kaka naje bona tali nate banamfeni naje tutabe tingafeni bona neneli karante neneli yo korokuperi velm kemari muteneni ya comment yetu kabisa muteneni kabisa. Aya, Gusi Digital News. How are you? Ronald, ni kikwale whatever. Gusi Digital News. Gusi Digital News. Gusi Digital News, I think you are nini yako iko mbaya. Eko replay. Amute kamera yaye. Yani no ameweka simu mbili zina moja kwa YouTube ingine kwa Facebook, so volume zinakuja zote so azime mmoja Gusi asime simu moja ni kama mimi niko Facebook na niko hapa lakini nimemute Digital News ro kada rosika aje tichao, it's like zimeanza kumisbehave. So kaka huyu msichana anaitwa Telly Velm mban from the comments. Terry Velma, hey, by the end of the comment, sometimes they are out of order. Yes. The comments are provocative. Guy, even nani msini Brock. See where there is a lady. I don't know, is a lady or what. I don't know. Anajita Terry Velma Kemari. I don't know. She's so provocative. I've been monitoring the chats. Ndio maana sikuwa nimeingia mapema. So okay, good. Please, we want tunataka heshima kwa hii show. So mtu wako na comments ambazo zinaudhi watu wenye wako kwa show na wewe hutaki kuingia, so wewe tunakublock mara hiyo. Kaka na kiume action. Already done. Okay. Yeah, your viewers are the most important people. Tigafeni ara kuana na Ronald. Yeah. Niko kuana na Ronald yoko ina ale kumate akwane
yani naraji yangu kwa nito kwa natwali ngine tamute yine kyote barona tadi rengo gamba nene no ordinary kyote iki okay mbia mono kerubo gwakwa ni uno mukungu remachua dorende erugero nkwari kogenda isko ero twarigereria maskanaro kalisa na niweke hivi ni nyamaza ma 1 minute. Okay. Yeah. In fact, tugakomanya ibega kiro monta ku reviews chaye. Ekero nateba gusundo teringa abasacha bagusie bariganega wacha kukosoa mtu. Just say your point. Ekina kitora inche kurwabu nkomanyande nga muntu geta kwanaiga enye wadonga mogo chakega mo wanza kukosoa watu. That's not good. Tiga omuntu akwane point yae and that's all. Hiyo ndio inaleta shida by the way. Wacha kuingililia points za watu mkisema sijui nini, na wacha tutumie lugha ya taifa erugengia because people are going to watch this clip. Wacha tutumie lugha ama maneno yenye yako na nidhamu. Mtu eva ingagaiga egente kigekere attent. It is going to be watched all over the world. Igo wacha kukosoa watu. Just stand with your point. And that's all. Ronald, continue. Kaka, she's using two accounts. She has more than one. No, so, I know. Nindo jaya ibintu bigendera abuta mota konya. I think action bado yuko kwa comments. Okay. That one is sorted. No, let's proceed. Okay. Nije ngokwana. Era ngokwana. Kerugo nakwana buya. In fact, inere advice yaba. Ndio maete kinaro mutacho gochago etete arakini. Mo eteria basacha mono na basacha bagusi. Ngai moira bakungu abagusi. Oh no, maete nabo. Yeah, abasacha. Okay, let me say abasacha bakora babwate topic yere guys no. Umepeleka wapi topic inasema wanaume wa Kisii ni wazuri. They make the best husbands. Yes, they make the best husbands. They make the best husbands if you really know how to treat him. Na kama ujui au kuando mwanaume wako Mkisii, basi atakuwa sumu kwako. Mwanaume yoyote si Mkisii peke yake. If you fail to understand your man and you fail to know where he gets mad and how to handle when he is mad, then you end up saying forever that wanaume wa Kisii. You are forgetting also that wanawake wa Kisii. Hata sisi wanaume wa Kisii huwa tunasema wanawake wa Kisii. That's why maybe kama mimi I ended up marrying a non-Kisii. Okay? You see? So that's why unapata hata wa Kisii juu wamejulikana ni wanaume wa Kisii wako na hasira. Hata wa Kisii wengi huwezi pata wameolea na kabila zingine. Na bado unapata mwanamke Mkisii bado anasema wanaume wa Kisii. They are forgetting that hii kusema hii imewaharibia mpaka jina huko nje kwa kabila zingine. Yeah? So the only thing they are supposed to know is, first of all, they should sit down, try to study their men, understand the weaknesses of the man they have. They should know how to handle this weakness and how to strengthen, to make them strong. There's something we call SWOT analysis. Yeah, you identify the strengths, the weaknesses, you identify the opportunities and the threats of your man. Yes. So if kama wewe
Afadhali siku hizi watu wameenda shule, wameona YouTube, wameona Facebook, wameona soap operas, at least wamejua how to handle a lady. So wanaume wa Kisii wale, nafikiria topic yenye inaongelelea ni wale wanaume wako huko ushago, hawajaienda out of hiyo kijiji yao, hawajaienda out of hiyo ward yao, hiyo district yao, yani wako hapo. Primary ni hapo, secondary ni hapo, akamaliza na hakuenda mahali, hata wengine college iko hapo, si university iko Kisii. At least wacha tusiseme Kisii, yes, at least zamani ilikuanga Kisii Polytechnic. Okay, wacha tuseme hivyo, tuseme tu tuondoe sasa, hawajakuja Kisii town. Wale wanaume wako kama huko kwetu iko ba. Kuna mwanaume unaweza niambia ajai toka mbali, ameenda ni Ogembo ama Tabaka, ama ameenda Nyamarambe, ama ameenda Tago, Kenyenya, yani amezunguka hapo. Na kuna mwanaume ukimwambia town ni wapi ya Kisii, Bosongo, ajui. So mwanaume kama huyu, na uniambie hata kuna wanaume hata wana TV pia, wako na radio tu, XFM, CTFM. I remember zamani tulikuwa tunaweka radio, unanunua, unavuta ile waya kubwa, unaweka hivi, unaenda chira abisaka vya corona na noro. Lakini the main thing they don't know, somebody has not exposed them on how to handle a lady. You know, when these ladies are talking about Kisii men, they are good in bed. They are never good in bed. What they are good at is kulima tu. Wanalima tu. Enga uno montoli wa ile konda tevili na ki mambi okole nkwe chivesa chiao. Ronega asiera maete no kolema atabokiri itengo. Lakini bono mugondo yose koligerese ngejabuga ate chimbero cyoko mnyoka cyoko rosi chibesa mugondo tole miribuye, lakini ere otabukiriri itengo omonye no mugondo oroli mugondo utiringire. I think we understand. Kuna mtu ana understand. Wanaume wa Kisii, okay, let me say wanaume wa Kisii, where I am also in, na simanishi niko hivyo, na pia nitongelea wanawake wa Kisii. They say they know bed, mambo ya bed. Wanajua mambo ya bed ile ya kuchoka na kuumiza. Hawajui ile mambo ya bed ya kufanya mtu ashibe. The reason why wanasema ai mwanamume Mkisii ai anajua ile uchungu yenye inakuanga pale. Haikuangi ni kushiba, inakuanga ni uchungu, ndio hawezi tamani kuenda shambani tena. Ndio utasikia akisema mwanaume Mkisii, yes, ega aliga kogendi buya, tali akogendi, aka aliga kogendi, ega siyo musacho yo, iga akogendi gali bila kwenye start. Iga uchaga kogendi gali bila kwenye start. Ega alioma terava started. Asenale goika, ega alierose, esinyogotire, lakini musacho yere na bokonyoro kolire kogendi gali. Noroche. No, yama ya gokolera naki. Mwanaume Mkisii kwa bed ni mambo mbaya. Hakuna vile utaendesha gari bila kuistart. Yeah? So that is the weakness of most of them, and we don't blame them. We blame the lack of exposure. You cannot tell me somebody who has been exposed mwenye ameenda okay, hata kama umeenda Nairobi, kuna wengine wameenda Nairobi hawataki kuwa exposed. Yes, we have them. Like kuna mwenye alisema Get Yombonge alisema we can give them 50-50. We can't say 100% wanaume wa Kisii wako wabaya. Nowadays wanaume wa Kisii sababu wamedharauliwa sana, siku hizi wameanza kuwa line. Yeah? Siku hizi wameanza kuwa yani wako hivi, wamejua because of the exposure, the YouTube, the seminars that we normally go to seminars.
Okay, so one secret is tigakuoboa omusacho onye taligo korage lyogote motebyo mugaka omete nae bwie kambugate igere tigakomuoboa do research alinde ndiro likono kondiro orachake gotebia bang'ana na ndanse gukubori ng'ogosometi ning'ogotebeti lakini tigakomuoboa muikaransi nse omotebio mugaka endagera nabo tokuragera iga gaki nabo ngotaka ndagera iga ng'igoteiga koranje tintageti ngende korie ndagera isiko mugaka nae bweka ya litoke liria ona lintete turagere lyoke miaka yonsi bono koraiga nabo ntegete kwambekera egechiko buya natakune ndagera buya kwando serie ndagera tokumbekera negechiko lyoka kwarang'utere tensamba mugaka nabo ntegete igo erinde tokoreki omete kero omonto omete abantu ne tofauti abantu batongere tofauti the way ndaragire ng'igote tariero nyareba araragira igote igo bono aye no maete nakio kuragira nakio tete ndagira ya uragerigu ya mote vinche ntete gechiko kwa bekiro egechiko omochere muterere ombekere bonu abo nko igota lakini ochake ko mwaiga lyoka utaligo utere endagere kumosamba na endete akoigota ige komokoni bono munu ko nyoro munu oye oyete bono kwa tumbire chiarare kwa mutumbe siri tomokendere omunu bono osarerete osarerete mambi maeteta akugani omurageri noroche bono igogo ikatumanye okay squeeze chisi minchiro na hata kama ni kabambe kuna zile pia hatu iko na Google simu zote squeeze ziko na Google try to Google how to go shambani vizuri ziko mingi hata tunaweza omba kaka siku moja tupoteze heshima kaka aweke hiyo show squeeze iko how to French kiss how to French kiss tema kolani French kiss bono no okay digere linore aba kungu togo tena abasacha bagusi na abakungu ino abagusi ntebi ngo ndio mwele ko yatemugako we French kiss indi yani ayo maete okosokero memeiga ata amusacho ago chigogekero monuga angeiga watamio gwate tige nkolege ntota etego kora njendare bono airindi rende nkirendo gotebere musacho mogusi na kwebire gotebe mokungu mogusi so it is 50-50 like what Getty said Karibu Stagar it is 50-50 what Getty Ombongi said omusacho mokungu yani omusacho mogusi no mokungu mogusi what we say nobody is a failure both of them are failures because of lack of exposure. There's no way you have got exposed utasema umeshindwa. Na hii kazi ingine ya kushindwa kulima it depends ni nini unampea anakula. One, kama umemharibu akili, kumbuka shambani inategemea na akili. If the mind has not been prepared and set for the kulima, then hata kama nitajilazimisha kulima sitamaliza kulima. Nitatokea njiani na hakuna kitu nitakuwa nimefanya. Sasa inatakikana you prepare your person in advance. Make sure the brain is at cool, inaitwa at zero.
Yani don't feed ubongo wa mwanaume na kitu yoyote. Unajua wanaume they never multitask. Hakuna siku mwanaume ata multitask. It's like uwekea huu mwanaume wimbo mwenye anapenda kwa TV, alafu ameanza kulima shambani. Unajua hii wimbo itamdisturb. Hii wimbo ataanza kuisikiza, atasahau kulima, na utapata hiyo mambo ingine imeisha mafuta ya kutembea. Yeah, so you have to, lazima utayarishe mwanaume akili yake, na hata mwanamke pia awachi nyuma. Mwanamke ndio kitu moja ya maana sana, inafaa kutayarishwa. Inafaa kutayarisha vizuri hiyo shamba lako. Hata na already yuko lema mugondo, tulikwenda kulema lio kaigali kongiro ndiro ekwere ndede uko kanyora tata iga karabi kwanza igasia tata yaringe no kora bintu to kulema oya ndora abyo ikarogoro ikarasote umushuri nkutenere era taligo kora kende noje ukora bi okoruseria masaku mwalema bona ena kibono go swali kongiro imelioka wachache kulema hata ubukombe butagu wake bikongiro mate na wali ko kanye bukombe bikongiro liko likanye bukombe ande buereme. So omugondo goikota yarishu in a proper way, in a proper way, so that maambito chote na bakungu bagusi umukungu ndetayo otamaeti amanganae na musacho ndetayo otamaeti amanganae ekire ale well handled. Remember, this is hakuna shule, wacha hii mambo imekuja siku hizi ati kuna shule watu wanaenda seminar, kuna YouTube, kuna soap operas. No, remember Mungu aliumba Adam na Eve. Hakuna mahali aliwaketisha chini akawaambia this is what you are going to do. They found themselves doing it, and I believe it was well done. Yeah, it was well done. Yeah, ni kama sasa unaonanga hata sometimes huwa nashangaa Mungu pia, na yani na unaangalia hivi emoli aiboiru emoli bono iga aiboiru indi amanyoro bere nororero gochia kwanya achaki rutuoma igoro bere gochigoro ndi amanya oso mwana indi amanya naboneke nabekero gonto mono noko gonka. Yeah, so ebinto mbiro bire natural. Yeah, they don't need to be schooled. The only thing is omokungu oyo goikomo ebereri tobese mokungu kwanza squeeze mokungu tali wakwa no tali squeeze mosacho ndebwansi waka mukae oineri ikononko mokungu tali wakwa omokungu ne ligena liengoko oise waka ligena mateli engoko igokoli okoli ebereri ndi bese gwate kata toli bata, because the moment ligena ligwate kanayo kwenda asara. Siku hizi mukungu tali wako onege ntokero umukungu igako ebererigwa all the time. Umukungu igo anytime kwachagie kworo kyo mukungu oko do abakungu barabariri ekerara oli kwa mwebereri mona gocho ochonereri bakobeka madarao ime abakungu barabariri na barabu. Yeah, baka naende abantu mbalo ekere bakora bwanchi temukao omuntu abantu bansaga na mukungu ago ikaransirete. Mukungu wono maito musacha naro anchi temuka embaka yani akumubuliri bagana ki ntete gosoka ngende kora kakasungura gali osungo gali arafungirane mukungu maite nabana gukani yaya tuligosoka. Yeah, umukungu nabwate right, lakini you have to find a way yogo conviction mukungu, because you cannot stay in the house all the time. Lazima orora basacha bandesiko. But no, do you know there is somebody anaonanga ukifanya hivyo anaona kama huyu bibi yake amekukalia, hajakukalia. You are trying what you are doing, you are trying to build your family. You remember this is the only lady
who is going to stay with you the whole of your life. So you have to cherish. You have to cherish this lady. Lazima umbebe kama mayai. Yeah? Lakini tali unajua you have to differentiate between kukaliwa na kupenda na kulainisha maneno. Unaona? So wakati umeamua umefind a way of how to make your wife stay with you forever, usisikize mambo ya watu ati wanasema mukungu au ikarasete tata baka kwama ko wimbo mutuku ikanyomba kaida gwachaka kurusi chindobo na ndiko nategwa tindobo. So rinde nyonsi orarere omukungu obuya kwanza abakungu siku hizi remember she's also human, anaonaga mwanamke mwingine vile amevaa, varisha mavazi ile unataka, ile ambayo inakupendeza wewe, ile ambayo inafanya unatamani mwanamke mwingine huko nje. Make sure bibi yako amevalia, at least kama uwezi ujifikia hapo, jaribu ifike karibu hapo tu. Oyo monarote nga umukungu abeke chianga chile transparent. Yes, but it depends on the person. If you support that way, na kama ina depend mahali mnaishi, na kama Staga net inakusumbua ama ni nini? Net inanitupa. Depending. Net ndio mbaya. Ndio naona uko on and off. Sawa. Ronald anamaliza alafu wewe ndio utaongea because namaliza. So depending na so benyete tali ochikubeka chianga transparent no abana igore singichibono nkwa igwete osengo lyote ababoli ngo lyote abono musacho tebona esingicho ndate betena nabongo nakakara ibobaka nganje. Okay, koma kuchaka weka chianga chi transparent ya sabana igoro Mount Kilimanjaro na Mount Kenya Chenya guaka pa sabana igoro. No, you have to find the only time when you are spending with your husband, you two alone. Yeah. Tema kuweke nkira mugako wago tamani tabecho soka isiko. Igecha yao ebe ngansu tachiko wote. Yeah. Igobona igentete abagapacha bagusi nabakungo bagusi ntoliko batija sema nganayo because watu wanasemanga tukiwa college, watu walikuwa wanasema wakisi. Hata ukionanga comments kila mahali, hata ukiangalia comments kila mahali, Facebook, anywhere, mtu analeta picha yote na si Mkisii, anasema wakisi. Hiyo kitu by the way huwa inaniuma. Wakisi sijui nini, wakisi ni wajinga, wakisi. So this thing ni sisi tumechangia sasa, wakisi wamekuwa hivyo. Waba sacha please tigakoba yani obororomboro, lakini you need to control yourself. Yeah, you need to control yourself because omukungu no mukungu afadhali no wako mwana, lakini omukungu mukungu era please mukungu, this is part of you. There's no way you can beat yourself. Yeah. This is okunukwira na magege kyoko nyorogwa ko mukungu tigati gestaga ali akwane gogo gestori cyane njanya kwera nyorali na bongo so. Actually we are winding up because the what only 1 to 2 minutes and then we finish. It's already 11. Yes, Stagal. Ronald amekupea nafasi. Eneti yangire bi ego ndio kwa digana nduda. Tigamba kweni mwensimbi yamwe. Diamond. Na eneti wakiyangire nyiko nemereri ke gontu gutaiga wana nara chire tukiningia. Amoni mwarule na mayanda mentero musacho mugusino omonto muyao omonto kuwaka chiko biririo ko iromo tugoro nsende yonsi
muntu utamuiranĩri kabĩrĩ gatatũ yani nishati mugaca mugusino muyaguturu muyekĩrĩri itoke nĩkwende nandi no mũcori nanda gwake ivo Joana ngate hawa sajaba gusi sibabita Pento monto mongare così corre network yo ane kero gutara umuntu nakuburi amete na iko guchesa nere gwakuri rumugakaye no mugusi batwete sifa isikoga iga at least bono muntu tari gukwayirira raisi gasenjo namete na musaja uyu nabo moke no muntu mokongobe ara gwakiji chikori gotete genda igura gukore cheni nganje tabasacha baita bagusisi babita tewanya koberororo nyasanya kuba bikorora singinji kintu batanje tinobo chinga n'abantu bali batose basomete bukukuru chinda cyangina kwenda nebukona musacha nesiro kuso musacha nerige nalia kona musacha ne gusinagi wana lilio gukikoiro munogoro magate mukungu tagwenere tigukwana at least ngo tobeka pale no ane chikabire chichinde kera chiate nyolire njimete ntobwata masikani jo musaji mugusini wane keraru muisi aro musani ogona bago wake biboko sinyo no ndata kwaba gusanye ni mubono na kina ku biboko sinyo kwenda kuri botina musi olimbo atobekire iboko wana naba yabari n'abantu bari romantiki n'abantu ba babwaterere ini yali bagutarira akare kendi yansi senge nchoro inoro musacha na rumu buenka onyote bano otebire no chibono nimba chitisenjo n'abantu baite musacha n'umuntu witenenero musacha n'umuntu ogukwana engano igwekana okuruta pesi bono mnanjaro nyoro musacha ngokwana okunama oyugo kora kumwake biburu gotali no aneke bogo njeni nganje to musacha olingo kwano ogochigotogori elisa kote onso okerita delise gobune nkomoni kwara ende birundo gwachigote bimami nago konye tata sinjo kuwikera gwakure n'abantu abaje ni shoti no muntu meto bantu nkuragira bali abakabake kubwati guna bakinete lakini most men ngotema bara bagusiba ito neri n'umuntu nana bateba n'iki fisi nini ayo kuriye fisi yago oyandu tugeju onye balance diet ebwenere siki fisi chinde chena baira mago okovuka tondo sibale olio taranyo rafisi okunya kuriyo babo Joana balenga bayankale bakwete mwesikondo bwensi musibati ondo bwensi olega iga piki yani fisi kwanyora kiche kwa yanero musaji otielirio mugusia ye pita na yeye nyeremereri nye balance diet onyo na lyo kugwatio moti mali echine ne warzone nyeremereri urapana dona mara moja kila lituko kunya komera lende kuwenyere tendi oratira ara yunabu atega kesant seli baga Asante. Mary Kerubo, karibu sana na kwa nyoru asidini, karibu sana. Na nyori ruero na diogera naso. Kina kufanya ya studio chori gero na tri bagaba mafundisho. Tena na bwata ndisa maya sana na wanya tara gendale kali katika lakini na bwata mafundisho maya sana. Karibu asante sana. Kandi abana baminta basubati abagusiya ndonsi bali montegerera tamundigereti akiti gatoteme gucenjia kara maya ni rieteri itundi sare gitenga abagusiye tora batindi turi kuigwera basacha igatora baenenu yani rieteri itaro ni sare gite lakini rende tigango teme gucenjia na Nyasaye atokonye abasacha abagusinga getenga abakarenda lakini abange babekero kurigereri ekero kurigereri abantu abange mbachenjeti nabokora abantu mbachenjeti nchemonege ndongo tange nyomo abantu bamuoboete Nyasaye abantu basikaine masikani takoborekero mumwiro gete Nyasaye ekero umusacha gwachirenga uriko mukungu ako welcome akwaligani lakini renda abantu oifukoligere lye nyome tamuobo eti Nyasaye ne nyome nko gusa
Moni rero batebanga mipango ya kando. Musacho bwate mpango wa kando. Umukungu bwate mpango wa kando. Bone mukumira na nyomba buna chieri. Omukwane to mukwane na igotete kurwa sara gire tuku. Bono Kisii mangana ira kinirende tigatusaba Nyasaye. Akonye bigori ebye bikebigokira bono na bibibwata mangana amakon. Gatubasabire sana narorire nga mata na kibono. Aya, bona inaro nari goteba rona tio chorigiribaga urwa mafundisa ngana kia bantu bakumenya nestari mukona goteba nga chianga chikoroki kurusiko pakaime chiange choro tumuna bana abantu abange bamenyete chinyomba echichire gosene chisingo room esingo room na kyo takobeke yange iye gokorora tu goteba biso mituru abana kero gende babeira bana na kinate ona kiro kobeka go ikoli beke lilio na mugako obweka tali na anytime sing nchongwa fundisho abalende aromba chenchi bagateba nga bantu mbabwene tikobeka yanga ntambe kiango enche mate ngomo kwati ngonye koro musafi ekero manye to bosafi bwa obionse bigo bikobugati ekero musafi to gosunyugwesa naboko nyora abalinda abaswati abande mbale naboko nyora cyange icyonse pina bochi gorete chire nyumba lakini tamanye tigenda kobeka asenge njaka mwana eregali pisi 24 hours negasi yale tebera agabune gasi okona bakoro musacha agakare gali obisi abasike no besa busete bakuno gweta bakuno gotero obotera gayo bwige sombo no gakuna imegali sanga byo musacha yago chagocha kurigereria kunyorenga ngwaringe Good. Point ya. Sawa kitiamba tigere chinga kitiya na mata kwa. Thank you. Mata tumesema bwata lingana and I wanted you to pray for us. Chinza chache. We're 7 minutes late. So Ronald tutatafuta I know what to do. Kai. Mary sababu no. Tigato sabe Nyasaye tata Nyasaye umwana n'umwiko cyano twakira suri maragoba yabono twakubakira nawe ko nasinje kwabeira umurindi umujya kurubwaga kiete na wikakinsekiga igere TV yawe Nyasaye yanyange ko bekoreta abana bawo bonse kinze emergency ko tukunara ko tukumerana atumiyoto ekisemino ngaini tonyara ko batogosomani kiriyo umuntu atamanyitiye lindo yondanyare ko bogokenara kurwororo aye Nyasaye uyo korosinjira setayo tatarige linone kibase kigendrete gusangiriri wasinge yo support ye TV tuyigorere cinjira Nyasaye umwana udauti hasinge nchoko no kuru omoyo bugwanje Nyasaye bona abana baikara bagukigutigana kurara Nyasaye abandi mparo bagukigukana baretira suru baseseni abagukikoenda kigasi Nyasaye batangano barusiri bikwaso awa igeli abasika bakora kigasi kinze kikesiko Nyasaye abande mbaro baguhitira amatemu amange Nyasaye umwana udauti barorera amabero bagate isenge njo ngani gokoro sinjira sitayo tato ya makana kuri yakubere yiwe umwana Yesu Kristo yo mutore nasabire nakwege Amen. Ya mon. Wow. Utukovia. Okay, nayo. Wow, mwanjo mategereri tiga murigereria no mategereri antembia mana soko ba mono intwe kara twa chagete chinsa isatu wike bire biga chabutukagida kakianda ase chinsa isano omujado rawero muya today we broke the record era twa mashabiki mangi zaidi kubwa paka bona twa chagete show we broke the record etimu elimu ale go share. God bless you. Onye gwa click share button. God bless you so much. Actually today we broke the record. Mashabiki tuwabu hata mange watu kwa jetiga Facebook na YouTube. So Mungu abariki sana. Asa mashabiki elito, if you feeling TV yangu kokonyere in one way or another, ngochori wasome genteke mukuru ororo kya gokonya una lero na bera toki wasomire genteke mo kya gokonyire. We need your support. Nkugora turechi machine chi studio no muchango tubwate target yetu gere 380,000 wetera ase WhatsApp group yetu tuachangira 160,000 igona bakorore balance itigarite. If you want to support us, we really appreciate
kutoka ndani kwa moyo wako, si ile ya kulazimishwa kurua senkoro ya oime oigwete ng'a Kisii Hot TV nkonyere na inche kumanyabera tatari ntamanyete nabo goto support gwetera namba ya M-Pesa igie gweta nsabu 0700 16 94 44 0700 16 94 44 anye gotakete gojoine WhatsApp group yaito inamba ine ero text WhatsApp 0700 16 94 44. Hiyo inapita hapo chini 0700 16 94 44. Kutoka kwa moyo wako you can support us asikeli obwategeke elibu chiribubere chiribusano chiribukumi korenga nuna nyasara aguseseni boso wa mwenga ki kaka ya ebili yetigarite gose 220,000 njengo ya korande okore bili yo will make an announcement here nga nyarebe na atokonyete tukakore bili liko jutubwate tuchandite na Mungu atakubariki. Asabona iga ngokuganeria obutuko inyora mambi tomorrow saa 12 asubuhi mpaka saa 1 ntubwate program in the morning. Kesho asubuhi tukuna program ntobegega live tubwate timu kurwa AICQ International tugukwanira amangana yo barema ao nenchira abana bari bwata barema bwiki nchira ao baranyare gokonywa. So mashabiki to mwensi pia bamwato gwo chibono butuko naende mambi tomerane saa 12 cha mambi mpaka saa 1 tutakuwa na program ya 1 hour. Mungu abariki. Na pia kesho tena jioni saa 3 mpaka saa 5 chisabuni ichiga ndo tuware show yetu ya kawaida live show kuraiga as a studio. Bali muri East Africa tikambaga nilio butukobya bali muri chinsemo chinde bonigere mugaso na watakia mazuri kwa kazi mnayofanya bali mu ato supportri ya site kabaseni na ndaba mentere ubutukobya.